Tubaye ikaze inshuti mudukurikiye kuri channel zacu umubanshi namenya amateka. Uyu ni wa mwanya tubagezaho update y'amakuru agezweho. Ndi kumwe na mugenzi wanje Metre Wiri nguhaye ikaze. Yego, Kandi nagusuhuza. yego. Reka tubibutse ko turi na kane ku minsi 21 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024. Reka rero tubagezeho amakuru turi buze kwibandaho. Imitwe igize amakuru turi buze kubagezaho mu buryo burambuye. Turahera ku munsi w'ejo, murabizi ko tutabagejejeho update. Ku munsi w'ejo muri territoire ya Masisi, nuko habaye intambara aho intare za Sarambwe zigaruriye agace ka Bihambwe, habaye imirwano ikomeye. Nanone muri Sake hagaragaye imodoka za ambulance zigera ku 9 aho zasehaga inkomeri zakomerekeye mu mirwano yari heruka kuba hariya mu bice bya Sake. Andi amakuru avugwa muri Nord Kivu nuko nanone ingabo za AFC ziheruka gusenya ibirindiro birahatandukanye muri territoire ya Rucuru za FDLR biyobowe n'umugenerale bita Omega. Naho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nuko abagize umutwe wa Gumino birukanywe mu gace ka Rurambo, aho birukanywe n'abashefu bo mu bwoko bw'abafurero. Makuru ya politiki ajanye na politiki nuko Ministre w'ububanyi n'amahanga Christophe Rutundura aheruka kugira uruzinduko rw'akazi mu gihugu ca Angola. Nawe tukiri mu bijanye na politiki nuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeje guhamagazwa za Kinshasa bafungwa. Hari uwo mu bwoko bw'abanyamasisi cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda wo muri Nord, Emmanuel Kamanzi yaraye ahamagajwe mugwa mukuru Kinshasa. Ngayo amakuru turi buze kubagezaho mu buryo burambuye. Metre Wiri wakwegera microphone ukatugezaho amakuru mu buryo burambuye. Yego, urakoze cyane Marcel. Reka nanjye nkwiyegereze muri aya makuru. Yego urakoze. Reka niyegereze n'abantu bose baza kuyumva, kandi mu by'ukuri dukomeza kubashimira nk'uko duhora tubivuga ko mudahwema gukurikirana amakuru yacu no kutubwira ko ari amakuru mwizera, kandi koko niko biba bimeze, tuba twayatohoje neza. Niyo mpamvu wenda rimwe na rimwe tunyuzamo tugasiba akabwo tutayabaha. Twarabibabwiye ko aho kuvuga ngo tuzajya tuha amakuru buri munsi ariko ari yandi dutoraguye, ahubwo turajya dusiba, ariko turi mu bushakashatsi noneho twamara kuyabona neza tukabona kuyabagezaho. Nibyo mugenzi wanjye yaravuze incamake, reka rero tuyarambure. Ku munsi w'ejo murabizi ko ejo hari kuwa gatatu cyangwa se na gatatu ku minsi 20 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2024, ejo habaye imirwano ikomeye cyane mu bice bya Masisi ahitwa Bihambwe. N'intambara yari ikomeye yaje kurangira intare za Sarambwe cyangwa se ingabo za FC zifashe Bihambwe, ndetse zarakomeje zifatana Rubaya, ariko ziza kuhava mu mugoroba wa joro, ibyo bita gupuringa, ziva muri utwo duce zari zafashe zigaruka inyuma. Ibi byatumye coalition ya guverinoma cyangwa se FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bazindutse bahise bagaruka bamaze kubona intare za Sarambwe zivuye muri ibyo bice zari zafashe. Bahise bahagaruka nabo abo ku ruhande rwa leta, ndetse barakomeza barabakurikirana ku buryo muri iki gitondo habyuka imirwano kandi hino ya Bihambwe. Turaza kumenya wenda uko bigenda, tuzabibagezaho muri update y'ejo. Ubu dukoze ikiganiro intambara ikirimo, ubu ngira ngo ni mu masaa 5. Rero nayo intambara uyu munsi hari intambara rero muri ibyo bice, turaza kugenda tuyikurikirana, turaza kubabwira uko bimeze. Nanone kandi ku munsi w'ejo hagaragaye ambulance nyinshi zifite inkomeri nyinshi cyane zizikuye mu bice bya Sake. Ambulance zigera ku 9 zizana Goma. Ni inkomeri zari zakomerekeye mu ntambara yari imaze nk'iminsi 2 ibera mu bice bya Sake no mu nkengero zaho. Izo ambulance rero zari zirimo inkomeri nyinshi cyane, twarazibonye kuri social media. Ari amakuru rwose no kuri ntabwo wenda twayita ya WhatsApp, ni amakuru y'ukuri twatohoje.
niko bimeze. Nanone kandi hakomeje kuba ihohotera ry'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abarwandofone, ko mugenzi wanjye yabivuze. Umugabo bita Kamanzi Emmanuel ejo yarafunzwe cyangwa se yarahamagawe, ahamagarwa n'inzego zishinzwe umutekano. Birumvikana ko iyo bahamagaye bagiye kubainteroje bamara bakaba babafunze mu makasho. Abagize amahirwe hari igihe bavamo wenda bidatinze, ariko abenshi birangira bagiye muri za prison centrale Makala cyangwa se prison ya Ndolo. Nanone tukiri aho ngaho, uyu munsi abari bayoboye ingabo mu gace ka Rwindi no gukomeza, nibo bari bayoboye imirwano ku ruhande rwa leta mu bice bya Nyanzare, ugakomeza za Kikuku, za Kibirizi. Murabizi ko ubushize niho hari intambara zikomeye, hari hayobowe n'umujenerali majoro witwa Chiko Chitambwe ndetse na Colonel Nyamushabwa Aroni, niho hari n'abandi benshi. Rero bahamagajwe Kinshasa ngo baje kwisobanura. Leta nyine hari uburyo ibashinja ko bashobora kuba batarakoresha imbaraga zose ngo barinde turiya duce. Rimwe na rimwe hari igihe babashinja wenda ubugambanyi, ukumva ko babigizemo uruhare, bya bindi nyine bamenyere kuvuga ngo bateretera. Uyu munsi rero bahamagawe, tumaze kubona telegrame yabo ubu nyine, mbese n'inyandiko ivuye muri leta major ibahamagaza, bavuze ngo bishirwe mu bikorwa vuba. Ubwo rero bagiye kuja Kinshasa, nibagira amahirwe bazicazwa yo gusaba bareke gufungwa, kandi nibagira ibyago bazafungwa. Nanone kandi nguko mugenzi wanjye yarabivuze, muri Kivu y'Amajyepfo mwari mubizi ko bamwe bamwita Fureko, bamwe bamwita majoro, abandi lieutenant colonel kugeza ubu ngubu. Ariko mbere ko ari lieutenant colonel, ngira ngo nubwo wenda yari taremerwa, ariko ni lieutenant colonel, ngiye niko nkunda kumwita, nubwo opinion publique nyinshi mwita majoro, ariko ni lieutenant colonel. Fureko rero murabizi ko yari amaze iminsi yari yazamuye abasirikare ba FARDC special battalion ya Emi, Colonel Emi ndetse na Prince yari kuri Gatobwe, yari yiteguye kuja gutera abatwirwaneho bari igahororo. Aba sultani wa Furero baramwirukanye, kuko ubushize birukanye Colonel Nyamusaraba. Kuko mu byukuri nubwo byenda tujenereza tukavuga ngo Furero bose babaye babi, harimo bamwe badashaka intambara, bashaka amahoro bitewe n'uko intambara bose yabakozeho. Murabizi ntabwo ari abanyamurenge gusa yasenyeye mu Rurambo, yasenyeye n'abafurero, nabo baranyagwa bapfusha abantu. Rero abo bafurero badashaka intambara baramwirukanye, bamuhaye iminsi mike ngo azabe yavuye muri kariya gace. Ntituramenya rero niba aza kubaha ubwo busabe bwabo agasubira mu karere ka Bijombo, dore ko ariho Gumi n'ubu ngubu ifite icicaro mu bice byo mu Kajembwe, ko ariho Colonel Nyamusaraba ari iwabo, mbese mu Kajembwe. Fureko rero bamwirukanye. Iyo ni intambwe nziza tunashima cyane, byenda bishobora gucogoza n'abari basirikare bashaka kugaba ibitero hariya mu Rurambo, gusenyera bari abaturage. Nanone kandi aya politike mugenzi wanjye yaravuze, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yakorewe uruzinduko muri Angola, ngira ngo ni ku munsi w'ejo bundi. Ariko hose ni mu rwego rwo kuganira n'umuhuza. Perezida wa Angola niwe muhuza mu kibazo cya Kongo, intambara ihuza n'umutwe wa M23, ndetse ubu ngubu ni AFC, ntabwo ikiri M23 gusa. Ngira ngo muri rusanga ayo niyo makuru avugwa, ariko hagiye abandi. Reka mpeze mugenzi wanje mikrofone kugira ngo dufatikanye dusangire ijambo, dukomeze tubagezeho amakuru yose akomeje kuvugwa ubu ngubu. Urakoze cyane Metre Wiri kuri ayo makuru tugejejeho mu buryo burambuye. Hanyuma andi mugenzi wanje yarasize nuko ingabo za General Sultan Makenga birukanye ibirindiro by'ingabo za FDLR byari biyobowe na General Omega, nuko babatsinsuye mu bice bari bafite byinshi cyane bigiye bitandukana hariya muri territoire ya Rucuru. Ico kintu rwose abantu kirabashimishije cyane, kuba biriya birindiro bibashije gusenyuka, byari bihangayikishije benshi. Ibyo bice M23 yafashe ni Nyanzare,
ibyo bice M23 yirukanyemo FDLR ni Nyanzare, Mabenga, Rubaya ndetse na Rugari na Rwindi. Yego, reka tugaruke ku ifungwa cyangwa kwihamagarwa rya Emmanuel Kamanzi. Umuntu yakwibazaho byinshi, yagaragaye mu mezi ashize avugira leta ya Kongo, asa nk'uwivugira avuga kuko yikoma igihugu cy'u Rwanda, avuga ko u Rwanda atari umuvugizi w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo. Rero umuntu akibaza ukuntu ashinjwa ubugambanyi n'ukuntu yahagaragaye abogamira cyane ku ruhande rwa Kongo. Ese ibi bintu nabyo ko bisa nk'ibidasobanutse, Maître Willy? Ni ukuri, ibyo muri Kongo byinshi, mugani wa muzehe nyakwigendera Mpyisi ntiyigeze kuvuga ngo ibintu byinshi biparitse nabi. Bari bamubwiye ngo ko yaparitse nabi, abapolisi aravuga ngo wa musore we, ngo urabona ngo hano mu Rwanda ngo ibiparitse neza ni ibihe. Mu by'ukuri muri Kongo ni ibisanzwe kurenganya abantu. Uriya ntantangaje cyane, ikintu cyantangaje ni Yave, General Yave, uburyo bamubesheye ko akorana na M23 ngo ukavugana n'u Rwanda mu buryo nyine bwo gutanga ziriya teritware. Rero yari kiri teritware ya Rucuru gusa, biriya bice bya Bunagana, Rucuru, Kiwanja n'ahariya hose umutwe wa M23 wafashe mbere. Naho abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo nibo bibesha bakagira ngo byenda nibavuga cyane bajya kuri za media bakigaragaza ko ari abakongomani cyane nka kuri abanationaliste babikora, ngo byenda biratuma ibo babavangura bumve ko ari abarwandofone beza. Naho ari ukwibeshya, kuko igihiga umurwandofone wese, yaba uwo muri Nord Kivu no muri Sud Kivu, kimuhiga uwo ari we wese kititaye ngo uyu nguyu yaraha cyangwa ahangaha. N'abari muri leta, oya ndagweza ingero, batwitse bakama inzobe bataba muri leta kandi bayikorera neza, kandi bari mu kazi ewana, kandi bakorera leta bavuye inyuma. Aho batwitse Kabongo, ari umusirikare wa leta. Twebwe uzi ko tubagaye ko batinze muri leta badatabara iwacu, ariko nanone ntibitume leta ibashima wenda ngo ibe yabaproteje bidasanzwe. Niko n'uyu Kamanzi bimeze, si igitangaza n'undi ejo bazamufunga. Niyo mpamvu rero njyewe hamwe rimwe na rimwe ndabikunda, reka bazabafunge, byenda bizatuma abasigaye basubiza agatima impembero, bamenye ko igihiga mu Rwandofone cyangwa umunyamurenge n'umututsi muri Nord Kivu ari kimwe. Nubwo wenda bita amazina meza kugira ngo batere imbabazi leta, ariko leta irabizi, izi ko bose ari bamwe, ahubwo nibo bitwa abatretere. Batoye izina ryiza cyane babita abagambanyi, kandi bababeshera mu by'ukuri, bababeshera bari abantu bakorera leta bavuye inyuma, nta kandi kantu. Ariko nyine ni ya leta n'ubundi ikibaziza nicyo ikiziza abanyamurenge bose kiza n'abayirimo. Niyo mpamvu ntagitanga, ahubwo njewe ikintangaza nuko bari barabatindiye, ahubwo n'abandi bakiri Kinshasa babe maso cyane, bitonde. Nibashaka aho kuvuga ngo bitangire buriya butegetsi bwa Kisekedi burimo burimbura bene wabo, bahagarare hariya batuke u Rwanda, batuke M23 FC zatwirwaneho, ngo ni ntabwo bari abanyamoko bashima. Amaherezo bazabafunga cyangwa babice, uw'amahirwe azacika, niho bigana. Niko bimeze kabisa. Reba nka Colonel Nyamushebu nyine barahamagaye bagiye Kinshasa, kandi yari hariya za Rwindi, kandi yararwanye. Iriya brigade yari yiwe niyo yarwanye hariya. Agiye kujya Kinshasa, nagira amahirwe barazamwicaza nk'abandi, ariko no gufungwa nabyo wenda ntawabishira kure. Niyo mpamvu rero ngewe bitantangaje biriya byo gufungwa bya Emmanuel, nubwo atarafungwa yahamagajwe, ariko niho bigana. Ngewe rwose nta kintangaje, ahubwo ntangazwa ahubwo n'uburyo bari bamaze iminsi babana neza, ntibagire icyo ahubwo babatwara, bakumva ko ibo ari bazima, nta kibazo, wenda bazakomeza bakabakoresha. Ariko nta kitagira iherezo, buriya gukoreshwa, hari igihe ukoreshwa, ariko nanone abakuriho bagushaka amakosa ntibazayabura. Erega buri muntu wese agira amarangamutima.
bazica bene wanyu urimo wenda we ubereke ko bariya mutavuga rumwe ubashinje byinshi ariko bakuriho bavuga ati ni hahandi turimo turaja guhiga umwanzi turi kumwe n'undi hano bano bantu bagomba wenda gushirwa ahantu pembeni kugira ngo ejo batazatanga amakuru muri yaduye nuko nyine babifata niyo mpamvu rero kuba hagati buri gihe ni ikibazo umuntu akwiye kugira ibara ukamesa rumwe ukaja uruhande cyangwa urunguru rumwe rukera hanyuma hari bene wacu b'abahema bo muri iyi turi nanone kuri ubu byifashe gute niba hari ayo watugezaho yego bene wacu b'abahema nabo murabizi bamaze iminsi bicwa n'uriya mutwe wa Kodeko kandi nawo ushigikiwe na leta kakuriya neza za Mayimayi ibishambuke zishigikiwe na FARDC iwacu muriho plateau bakaza gutera bakica abaturage ni nkako ariko iriya niho bapfa cyane iriya aho iyo bishe wumva bishe 50 bishe 100 ibintu bene ibyo kandi bakabaca imitwe bamara bakifotoza yamara leta ikicecekera kubera akababaro rero nabo bishatsemo imbaraga hari abasore birwanaho bamaze kuvuga ati bingi aho kuvuga ngo dushire gucya afazari turanamuje mutwicira icyarimwe byibuza kuvuga ngo mugende mutwicira usorongo twigwana yawe rero iragumuka ndetse ifatanyije na Eglise Katolika nibirebire iri aho bafite n'ibindi bintu byinshi by'inzinga bafite amakariyeri arimo inoro nyinshi cyane noneho hari ababyihisha inyuma none bakagira iyo mitwe ibafasha ku exploit izo noro none umujenerali wari hari witwa Luboya ari nawe guverineri yanze kujya muri ibyo bintu none bituma bamwijundika cyane abanyapolitike barimo abanyamadini cyane cyane Gatolika ariko kandi abo ikibazo cy'abo bantu bacukura izo za zahabu baba bafite imitwe iyo mitwe yitwaza intwaro za yo Kodeko ibafasha urumva ahantu bene hari ya leta idafite controle abantu bashaka ngo bagire protection yabo bonyine bakaremira ya mitwe yitwaza intwaro ariko ikibazo nuko itagarukira aho ngaho gusa ikagenda yikiza abo yanga abahema bafite ikibazo nka kiriya c'abatutsi bo muri Nokivu cyangwa se abanyamurenge abo babana babaziza ngo sabe n'igihugu ngo n'abanyarwanda ngira ngo babita abaganda hari abahima ibintu bene bakavuga ngo nabo ubwene gihugu bwabo ngo naba étranger bene ibyo ariko birasa nkaho bigiye gufata umurongo ubwo batangiye kwirwana abahema nabo byenda bazahagarika buriya bwicanyi ndetse barabashinja byinshi ngo AFC ngo ishobora kuba yagezeyo ngo yatangiye kugera ibintu nka kuriya babeshe ngo M23 ngo yageze ngo iwacu kwa kundi baheruka gutera hariya ntuze mu karere ka Bijombo bavuga ngo hari ibirindiro bitandukanye bya M23 ni bano banyapolitike barimo n'abanyamakuru babo bakwiza amakuru nk'abariye bakwiza amakuru y'ibihuha nyine kugira ngo bakongeza umuriro icyo babagamije baba bazi ko babesha ariko nyine bashaka ngo ibintu bikomeze bibe nabi abo bashaka ko bicwa bakomeze bicwe nuko byifashe ariko birasa nkaho mu by'ukuri abasore bagiye kwirwanaho ibyo byose bizagabanya umurego nkuko bizagabanya umurego ugereranyije nuko byari bimeze ariko uzi yuko yenda yaba ariyo nshuro ya mbere numva Kiliziya Katolika ishaka kubogamira nko ku ruhande kuri side y'abatutsi kunze gusa nk'igira twabonye nk'uruhare bagizemo muri jenoside yakorewe abanyarwanda muri 1994 no ku ruhande rwa Kongo cyane kunde kubogamira nko muri Kongo ikunze kubogamira ku ruhande rwa leta sinzi impamvu reka ngaruke kuri ya jambo waruvuze uvuga ngo rimwe na rimwe usa nk'ubishima mu by'ukuri abantu ntibakazatumva batwumva ukundi ngo baducire wa mugani ngo umugabo gito nuseka imbohe ntabwo ariko biba bimeze turahera ku rugero ku bantu bagiye bitangira leta wagiye ubavuga ba Major Kaminzobe ba Kapiteni Kabongo mu by'ukuri wabonaga ari abakozi ba leta nanone bakicwa ziriya mpfu mu by'ukuri niyo mpamvu tuvuga ate se abantu baramara iki muri leta ibica bitwa ngo ko baritangira ariko nanone ikabitura biriya reba nk'uriya mugabo Emmanuel Kamanzi mu by'ukuri ni ibintu bibabaje leta ya Kongo ni nkaho yatwanze ndetse itwanga urunuka Metre Willy reka ngushimire tunashimira mwebwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu
tubibutsa kuzamukanda subscribe no gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo mubisangize abandi. Reka tubasezereho, amakuru yacu nakagaruka.